pej mah perlong ini pej katuk ki komen ba ki pajba ki pen snap halor katuka jingban umau bahe bonsya banyak kali lane umau ubal long kat ulum ubah hab halor jungka tuka bolero pick up kabawan aliang silong banyaj sati serum penusla te ngin pej yang nei ki komen kaba ki pajba ki pen sngo halor kajing turmur kajing bom sugnyo jom ka sarkar ba saja kutu ba sayap kitu ki breu arngut ki ba syong hatu ka pick up ka ba yaj naslong serum penur selama te hang ne kto ka baningkong i ma i upir di minister upen le jumur palat ia kalai sepak klur ulumpong dang te lah lada ka long sisa kunta kumba komen ini iperlok ane po sosial media te kemud ba karno kalong sya kaba kata bat kabadu nong sisa 6 tau pajba 6 tau urit uria 6 tau lukulak kajing le turmur unong penbij man kasan snem ki ngobro haman kasan snem kata kumba ukuran hitik menta kalawan jasya ya kene kali kawa syaban une mau ubah nila benong ba dai su kat ka building 5 floor lane ka building ka ba he san mala yule se kia double triple une ban ya ka building ka ba he hapo sor silong jungi te raja kumne kumba ong higi pajba ta kamod ba sarkar kala fil sisya 100% namar balai bangi ong baka fil ga government baka company kadai ban husiar ban pej penia shwa ban pen banti ya tulum shwa ban pen thai tu gi mau gi badon ha surok te dangla surok rem men shwa nai development kat dadep ne surok la lut breu hadu baki pajba kila kern turmur namar ba balai kisung sat kisung dom kisung bitar kisung melung artat ya nagam ta tu gi breu balayam kiba syaban mau kiba bun teli ki mau ki barit kentub lang unu mau bahe lor jom kutu kali tena kalian jongaru marwe simet ngapan remjur kene ke surkar ban ngaong ba ke surkar kala fil sisa kadai ke surkar kaba wala kambam ya ubreu direct dari ke landesan surkar bambreu namar ba balai ba kam don keno kaplan lane ban bu kita ki kendon lane kita ki anya ketu company lane ban bu ya kitu ki nong pej nong junga surok ba khnang ba ketu ka jaka lane ka jaka tri jaka ti ya kitu ki surok ya ki lum ya ki mau khnang ba ban ai keno ka jing mahamik bajba ban husiar ban laj na jing syatwal ne saban mau sakat nongut ki men simbreu breu ki pajba jong jala ki penpau de kecing susi kthang alor kan ka jing le sarkar careless palat ke company te ka company ru kala long sya ka ba fil coba palan katri kano insya kare company ka bala biang ka bala tiblut ya ka ka ban saja na umta pajba te kane kadai ka business jong company kadai ka jing careless jong company ru company ru kadai ka way ka ba penplop kau company ru kadai ka way ka ba penyabi ku breu namar ba baleng ong ta namar ba ka company shwa banti tu mau shwa ban pen hap ya tu ka kendau shwa ban klong na po na tanrai jung itu gilum ka company ka klem ya tu ya ki pajba lane ya ka sarkar ba kan sadon kano jingja pasusi lane kasadon kano ka kabala banja na kapenta kini yaj nung yang te ngasuang ba ani don bak balai bom habre tu kitu ki minister bayak nutu ada hap sunan tu ki minister tu knang bikin hun sunan jerut markin sutu ya kata jing kumamat ki pajba te imat kini ki ba lek trumur kini ki bor sinsar kinong sinsar imat bakam pader kapor nam tajung ki Raida lada kilek cilek kumne tak mud ba kumde bang mangi kibring ilek rai kamar yang salek hi wadi kitur giba bom sunyau su
ya kiria ya kilo kilak ya kiduk kisuk hangne kadon sagano komen ko bang press ustun hasnong prestun yap kibrio balay baki ang press ustun hasnong uprestun yap kibrio nomar waktu surok kan lech po constituency jong ubak prestun de daga jing dom daga jing bitar ko ba ki habi ban kern kumtu nomar ba kano ka jing snow sen haba ngi snow kubar ko boong ba sit kasnam halor jung kali mat halor jung umau hadin ba ban gitu ki mau bat utu mau ba he umau bakat ulum ya katu kali bat rengkan berkibrio armut kibasyong hapo bat om idon jing kermen syu bat latih kena ba kibrio kilayap nomor ba kasnam kelasyu sit baik celor te ablay trekendat kano ka jing susi ketang kano ka jing sengsot hak tu klimat yak kibrio belah syaban wat ngi kiba supang melu malangi la mere urut sipo hospital nrei kano tamle kine kiba syaban tu mau kano jing sengsot jengki hak tu por klimat ka development bambrio hangneru kala desa boong baong kini perlok ba ka development bambrio nomor ba ka development ayu kata ka ba klem don syu kata ka plan lane kata ka jing mudur habala i ba mau karyat karam ka belajar tuk beneng ka ba suai tak kata development klem husiar klem yada nam tau ba ubayaj bayang bat kebalam hadu keba uput bah nyabrio tekane development ru kardesya development bambrio umdesu development nam ta upai ba nam ta kinung ya kinung yang hasurok angne pada kadon ka komen jong iwe no komen ka sarkar kampha pe benia shwa ban pha ban yaj kali basaja kumne ha ka jingsya ka sarkar kala de ban bisar benia nomor kadai kepor liur nomor menta kala de sang de kepor liur hapslam jur sakal jur saka hapslam kapenlong ba penki kitu ki mau kalong koloi ba ban tua kilum kiwa ki kendo hangne pada don sewe penong development jong udu penuruslah kat nongut layam kataru kadoi wifi nomor ba kalau desa ba man gi development man kino gijing tei wat yak tu ka assembly ka ba nagmta ba mudle syong banyak saj ka an nam tala jong rodang tua ten re saya gini gi development nam ta ba kir-kirian re sonon ken te desa ka ba fil sa ba palat jong ka development jong udu bat kini ki colleagues lane kini ki perlok bay trelang ba sinsiar lang sarkar telada hadu kat ne te komod ba umdei ba kipa ba nre ilahab hi ban hiar sukino dalade namar ba ka long sya jing ran nam ta jung ki namar ba omdei tang development omdei tang ki pardu yang omdei tang ki kenro omdei tang ye jingtai assembly omdei tang ye building omdei tang ya ki nre chan man bro jing fil ka jing penya breu nado ba sa penya ba Chesterfield thank you jagum tu ka jing bom khan snap su ya kir ya gumum jing bom khan su ya ki pajba ya ki nong sinong te kala fil sek ba palan te nakalin jongaru masih berpau hangne namta ya kane kaba cipaj ba hi ki penpau kajing susi kajing sok thang kajing sodom jing so bitar penpau ya kataka tingmud jing berkat ya ka idea ba kumba la ong hi paj ba sarkar hi kablong ba fil te kumud ba kalong badu bat leno ya ka yangi ba bangi lapha ban yak sarkar ba kan sinsiar hak ni ka sarkar ba menta